Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka hanyotap Youth Council so yong zone hapo kajingalam usamla Burning Star Shabong President but Westmander Elingkhoi General Secretary HYC so yong zone madakasngi ka shitarik leber arhaja arphausau kalalet ban ujor syaka menteri katanat ka kot ka khya ka jala ka Dr. Mazal Amperin Lingdo halor kajingle authority but kajing bom shimkhya jong ki nongtrei jong ka so yong CHC kanthop yaki nurse but ki doctor hagani kajingle ujor ka seng kala karpat na ka menteri bakan batharu yakinong trei ka CHC bakimdei banpen I ka jingdukhi nele meng persha yakinong pang neki breu ki balet pha sumar hagani ka CHC hadin baka seng kalalap dala ki jongki khmat ya ka jingbom biang bat ka jingle tomet jongki yakinong pang ki bawan sha sumar hagati ka hospital ka seng kala dawaru shaka sarkar lingba ka menteri badai pet ya ka tanat ban thauno the toll free helpline number khnang bakan pensuk yaki patba ki badan kam ka jing ujor shaka state medical council bakan long ka jingyada ka hok jong ki nongpang na ki patba nongshong shnong jong ka jala hi barok ka wei bat kan pensuk bat bakan pen kloiru ya ki jing ujor lada ka don hak bakum ka te jing sha karen nile to men lawan ban kendu Dr. Amperin Lingdo dari Minister Sudah dan ko dikia hak bang nilaikan sibut ke kaba nakaliang juni ya laya persoi ke jing kaba nakaliang ka advice nakaliang ka CSC soyong kala samjing habai dei ban sumari ba ju ya ke jing jongki ba ki bai ko habai dei ba ka jing le pha sumar po CSC nilaikan sibut ke minta sini mata ada pula Islam lagi kan tek ka bangikan manta kalau ba halor ka jing tujuan nilaikan ba nak ko support ba ka CSC soyong kam bisa nolak ban ayat apa ya kata kajing sumar kumba kadai ban ayat kum katadan jong CSC nilaikan bro habede ka jing duna jongki noktre kumba kalong hi po soyong ki noktre ki doktor ki duna senak tak daw kamla ban perform yang tak di kumba CSC kadai ban le nilaikan nilai kapan di minister ba lak nokno ba nakal yang sarkar kadai ban thum ya ki noktre ka kumka habede kapta ni ba doktor kat kum ka guideline malak kadai udah IPHS marbalai kumba kalong menta hapo sayang hiduna nak tak daw ki sibuk ki warak nak jing duna jing doktor te sawai pat ka benta ka banang lang juni ngikran awa ibrom mi doktor ibrom yang ya nurse atau sini bangile tu kemut bangile ban torsor yaki hande ka jinglet jumi kalong ba ban lak ka jing syah lo ka jing ujor tu ba te hande atau sini ka lanjano kuntu kumba kami ila yu isi press ke ka bangikran lang jumi kam kidon pat ki benta hot ki doktor ki dos pada program ibrom yaki kidon pat ki benta ke ba ki doktor lan ki nurse ikan hek yaki ba lan ikan kita ketian ki ba penbong ki ba te lan ba jok kejingkan joki ru lemba kejingle joki ru ka penlong ki ba bandu jing sanya ya dari sisi nila ya discuss mentak sini ba nakaliang jungi ai jemut si minister sa sarkar ba nang bang lagi kita ki ba kumba kalong kaneka National Medical Commission Registered Medical Practitioner Professional Conduct Regulation 2023 kene kala kedo ba kito ki ba kamtam bisa dawai dan kito kamtam ni kito ke ba stom balik tak sumar ada kisah ayu ki kisah penben dan kisah ban kentat ban sumar nakaliang jongki pa iba akila ban a ki jing ujor sa sarkar tek ke bangikan hane menta kalau ban nakaliang sarkar kani ban launch the toll free helpline number na ka menta ki neki ki binong stom malbalai hapor bagai kerja kum bine ki bom stom nat kitu kinong stom le ki bahayeng kila ban ujor sia kaneka sak sarkar kenang ban nakaliang sarkar kan simkhia rok tara jing ge te kita kimat ki bangilekan mandaksi ba minister bakai ke ba minister ila pulah ni ba long ba sim kiai sinong tu gila buan hapos sayong sia be hapos yong si nadu thaneng khoi walang antara nokse antara welek pun tak thadi ge ki hapos yong si injor ba buan hi ki ba gile meng pat ki nong tre nah kata ni ka be ke ba injor ki ba kata ni we sawai pat ka benta teng la ki ba ki le kha to kinos kim chama sim yang tak responsibility bakin ai hapor ba ya bagi nyerang ini pak apa berbiang taruh nih gue don lu kicik jor ki bang ba lada hilik sendawai kok sih aja ka bagi doktor lah nih nong sumar to kin ai sumar thano e kiski we bagi melak ban sumar kata
kata jing stop teng dia teng isu ibarat lu yang kasih sesuatu yang kepak sebab dah kepak ida bakal biang jing sumar deh lo kita jadi betah kita lihat kita antai po so yang si kita di badan guna tenang yang tungi nilaikan kumbalong kayak tiar X-ray umum ban X-ray entai kepak don mentak yang kedua tenang yang tungi nilaikan pak minister balong nongan yang sokar yang kita baru tiar kita kampus sih tenang yang minister ila ular yang ini pak jika yang ada pak yang cek ini kampus sih jika yang sokar kajingkan yang sokar tentang kalau kumpong yang ada jing sisa katanya nilaikan meneru kalau kumpong yang ada jing sisa tenre ban ong ban yang sokar kalau penbiang nadong sedong HP dia baik kot cek ya kamtan sinong kentong ini pakai jengai nak kata kajing sisa jika ke bangi kentu nilai jumi kalau pak nilaikan meneru bah kata kajing itu jadi minister kalau jengai nak kajing sisa bangi kentu yang kata kebaikan lomba kerkum kajing kamu congki jadi ban penbiang ini dan kesuai pak nak apa jadi pat kajing duna doktor nak bilang dia macam orang lepas tu meneba kajing duna doktor ni kalau ba di duna doktor mentah ni pon kalian tekum tak kimlak bantung ya ki doktor kiba don kam hati posisi tekai ke ba nak bilang di minister ila Aisyah sini lomba dalayo i doktor saya salah bantung i doktor hati posisi ke ba duna di doktor tu kalau mentah ni jang perform di doktor tong iwe dok tendai don di doktor di basim sti don di doktor kiba le pule tendai kumba kalau mentah ni pos yang si doktor iwe doktor di perform itu dinas pat dinas sadu mentah ro ni dia wajing titik babiang kamba don katau katne malong kamlong pat kum ka bagai guideline balak ada kan IPH. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center